Remake jang achuwi khamdaya bauping Pakistan, Bangladesh, Afghanistan with non-Muslim minorities pingli Indian citizenship mirada sender na shokhaira. Politicians bingwi od kasali kakya tharan ningai mashipai mana critics khalai phaya da MLA Garam Shyam na kathong haira. Tamenglong Wak Amur Falcon Kareng Madili Police na tukhui haira. Lake Hayangator, Ajay the Tangkhul Expressway Bao Iknguira Shimray Inabami Delay, Bauping Maisa Aina Nganangrumsa. Citizenship Amendment Act 2019 lead challenge kasa petition hearing Kayuan Gajang Haupogra Supreme Court na Dahaira La Kavak Center Shokada Muslim Makaning Minorities Li Indian Citizenship Mira Jahaira Center na Kakshok Kami Antishuda Gujarat with District Kanili Pandakale Afghanistan Bangladesh Kala Pakistan Viaina Karanan Muslim minorities Kachi Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis Kala Christians Bingli Indian Citizenship Mira Jahaira CAA we rules frame Masarang Haugada Jili Mashurla Center we Tutakji Citizenship Act of 1955 Provision of Citizenship Rule 2009 we Azingli Kasana Chia Union Home Ministry na Jizu Kami Jili Gahang Gujarat we Anand Aina Masana District le Bandagale Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis Kala Christians being India we reach now Sada Mingchan Sang Asak Haura Citizenship Act 1955 with Section Gataruga we Azingli La Citizenship Rules 2009 Shurda Hangdakale Afghanistan Bangladesh Kala Pakistan we Aina Kara Minorities being Jili Certificate of Registration Maningaka Certificate of Naturalization Mirada Hanga Politicians being we odd Gasali Kakat Kale Taran Ningai Mashipai Manada MLA Garam Shyam Singh na Hanga Political Liram Zadda Kale Pingwe activities maramli intellectual signa critics being nangasan laga take a kuiji yarili hangji teki gachina da Langthabal MLA Garam Shyam na hanga. Maramji Critic Forum Manipur we Tharada Kashine Foundation Day Manipur Dramatic Union Yai School Di Miyonda Chili Garam Shyam na Masowa Sada Kamatri Kahangna. Critic Forum Ji Haugapokli Apora Gagapi being La Scholars being na Manipur with Hatter Maramli Nasan Kamai Apam Nasasaya. Writers La Scholars being na Politicians being we odd Gasam Maramlila Gabiaka Kapaka Iknguira da Garam Shyam na hanga. Former Minister Garam Shyam na Gahang awi odd Gasamang Maningla Anayari Li Kamatui Lila Critics Kale welcome Saya. Critics Forum Manipur with President Dr. Lamabam Gokentra na Garam Shyam Li Ningashi Pongshokda Forum China Art Forms Mang Maningla Players Kede Wituli Review Gagapi Haupokaura Dahanga Daminglong Vak Vanau Fam Amur Falcon Karengnau Madili Tukhuhaira Wildlife Protection Act 1972 Azingli District Administration Aina Police La District Forest Division Zangda Matang Frisking Aina Fine Operation Gasali Dukakwina Atumna Singzit Gasa Ergan Gatumla Kwimi Hera Police Nagahang Vanau Kareng Mandiji Kang Jolan Kuwi John Kangmei Dukai Long Kuwi Kairan Kongmei Aina Boninglung Gonmei Gala Jolan Kuwi Mairongtin Kongmei Atumna Tamenglong Vak Wildlife Mashiman Gasa Kawai Gasa Rainforest Club Tamenglong Zanda District Administration Forest Division na Lungsan Lagaina Rahira Ka Amur Falcon Kareng hi Shok Jia Dahanga Vanau Sanchi Lenganongli Pongshir Mayor Lala Zadraga Hai Habda Kaniwe Alungli Amur Falcon Sa Riga Hai La Magau Hai Vanau Avavuli Lubashaka Aina Kyor Lehaira Dahanga Sayur Vayur Mashiman Masagazam Kawai Ramnau Bingli Hangjiteda Rainforest Club Tamenglong na District Forest Tamenglong Li Ngashiklaga District We Apam Ngadatali Awareness Program La Kwigada Lejia Kum Kachida Tamenglong Li Amur Falcon Darara Hongungda Vanauchi Conserve Kasali Karin Amul Falcon Panit Langavaya Achugum Panitji Achuwi Habdaga Kaneli Sara da Shadale Amur Falcon Panit Jili Scientist La Ungzangda Geo Decking La Unsara Jia Rida La Tamenglong Li Ungazang Amur Falcon Kaikali Kawung Kava Shonzante Kavai Geo Decking Sada Matala Gaina Zatvaya Radio Deck Jizingum Kani Witilila Signal Mia G
itumna phaningung pai amur falkan ping hongung hongwa kasale ukrulila ungkanta wanau Shimray khwai erkan khammi haidale Dulalan li yari rod kamarat bangka kangarok shokda sub inspector la police personnel kachumli saze haira ochonchi ajahon tangya bung thara gatyoka langhai adamli kashokna dangjili cultural program aka khuigagali gazip chili wagazang bingaina mokhok me bingwe alungli mucha kangarok khalai aina rakashokna chia Ting lungui singarok da rod kamarat chili mi saze la ring nai shim dara khalila saze haira hawkapokli police pingna kam khwai salala yari henna ngarok hawda makhamrar thwajia now the police ping china dear cast stunt grenade shichinda kamkhui khwai saya City Police, Lamphel Police, Kala Imphal Police we, Dim Vada Kangabu, Kangashauchi, Kam Kawai Gasali Imphal West we, SP Aka, Kala Police Personnel Katum, Li Sazugahaina. Ochot Chili Sazugahai Police Personnel Ping Chili, Raj Madi City Ling Hada Legala, Kangamu Kangashau Chili Gazangmi Kaika, Li Tukuhaira that Dom TV Wiana Bausampanga. Ochot Jui Pau Gadena Gahang, Rod Kamarad Chili Tangkhul now, Tarata Panga, Gada Tukui Hawa, Kamaramchi, Aya Gordli Kuivada Chumna Kuihairada, Shaya. Hangshini da Kamade Information and Public Relations Mixture Manipur DIBR Namayon Haira. Kanglapao Evening Telewi, GF Editor BO Ipocho Bali Felicitate Samida, Manipur State Journalist Welfare Scheme Azingli Luba Lak Aka Kangajon Mihaira. IBR Minister Dr. Sabam Ranjan Singh na mso wasada wazangda kmatili migai kana social media shijinguida makamashung bao kamiwi maram hangda arihonwi bao me bingna kamashung bao ngayaw mi khwai salu da kasasanga DIBR we records la digitize sasir halu chitangka bao me bingna data komai khar khuipaira da minister jina hanga New Delhi li leida kalai state we information center ot mathada masamana staff la khanimang leya Directorate na ningchuk matha khushok laga information center chi mathada shichin khwilu da hanga kala pau me bing nala DIBR we ot matha me sa gwai hangsang lu da minister chi na hangsanga Manipur state shorkana tribal now bingwi MGNREGS fund chichinwi how wada chili makhamaya indefinite economic blockade how pokaura da bao sampangdale All Manipur Tribal Development and Grievances Forum, AMDDGF, Aina All Tribal Chief Association, ADCA Nathanda, Banji Kanauthang Darika Tumaina Hapokara da Pao Sampanga. Economic blockade Sarak Jihi, MGNREGS Fund Lupa, 576 crores Shika Shichinwi Gahai Leya da Jili, Makamaya Jite Kawaina da Hanga. Naga political issue we solution kura kawai Naga now being Koka Sadat negotiating groups bingli Gadom Luda former Nagaland Chief Minister DR Zeliang Nagatonghaira United Democratic Alliance UDA we Chairman Zeliang na Chumuketimali Press Conference Ligahang Ariri Naga negotiating groups Saigore Koka Sadale Kala Nagaland we MLA Sang Tarukla Naga solution we wangda Koka Kak Aina Zadale Chithada sada bang mujizing rockla negotiating group kanini li kadom sada zeliang na hanga. GOI aina NSCN IM we chan ngazek mangawa dalay gi hanga. Solution takda kura palung haura da shitsanga kala accord choi masarang laka duidak chi saigor na maya gabay nga sa gabay naga gatana bing la concerned bing nala mayer gabay GOI na command draft semi haura nu da zeliang na hangsanga. Prime Minister la Home Minister na Naga political issue hi solve sakawai positive attitude aina sadrai ragaji handa hitaran opportunity me sahaya ka rakara zingumli momentum hi aina mawarar lui maramana da zeliang na hanga mathang zin Gujarat we morbi thong dekada or chod Jiwi public interest li litigation BIL thasanda Supreme Court na ajiwi direct tharada madithang herring langjin sahira ocho jiwi prop sakawai Judicial Commission samiluda BIL china gabo sadale much to kongakan British adamwiaina semgahai morbi thonga dekli mi gathi machine shaka tumrada phanga haira chia mi thisanga hai kala sasaga hai chi government authorities we khangwi aina rakashok na da BIL chili hangsanga kala sha chili mirin shiman ga hai bingwe shimkur magada tharuk shili BM Modina bang hanra da leya kala SP office li walaga kala shat bamchi bayang la sazada ngahada kale binglila Morbi Civil Hospital li bang han haira rescue and relief operations da kale binglila ba sampanga
Morbi thong ka tekli ma wan sa ga hai pingwe nganai me gap kaji shim khur thei sali Gujarat Shorkana ex gratia sada lupa lak mati mi phokhaira sazu ga hai pingli lupa thing hangphanga nga la medical treatment khalemai na midale state Shorkar china lupa 5.40 crore manbi relief mihaira da control room in charge HR Sanchlana hanga Mawansa Gai Ping Shili Central Shorkar Wishong Aina La Lupa La Kani Compensation Mira Kala Sazu Gai Ping Lila Lupa Ting Hang Panganga Mira Da Hanga Kala Shachi Yang Sang Ran Pingwe Yang Kala Aina Ragashok Nada Opposition Na Hanga Rog Delay Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Na Handa Morbi Tong Gadekchi Corruption Kamerwi Aina Ragashok Na Tong Gasam Experience Makalay Bung Gasama Company Li Kyuvang Tong Repair Gasa Ot Mihau Kala Da Kejriwal Na Press Conference Sakali Hangsanga Northeast Region Li Kale DGPS Week Zip Agardala Li Rumigida Ledale Tripura Chief Minister Manik Sahana Gahang Gazip Ching Achiwe Darik Jishadaina Jigodang Tripura Shokana Makok Mida Northeastern States We DGPS Saikor Zangmangra Da Ledale DGPS Kazip Chi Madaila Gaina Northeast Li Nishari Angaret Mamathala Leda Kalewi Maram Ngasanra Dahanga Dr. Sahana Gahang Tripura Shorkana State Police Aina DSR Forces Li Technology Kuramida Modernized Sanga Sakra Juivang Software Run Catches Machines Kala Equipment Gate Kuisangida Leda Lechia State Chiwi Law and Order Matamai Gahai Maram Lahangda India Li Tripura na 5th lowest recorded crimes Ngaling Saya Kala State China Shinau Bingwe Safety League Madaya Sada Kuida Natorangaya Help Desk Rumi Daleda Dr. Sahana Hangsanga Rod Kamarat Violence Suidamaman Gaji Teguyaga of Spa Kushok Maman Haurada Eastern Army Commander Rana Pratap Kalitana Handale Violence Parameters G Except Sagabai level li dag hai tharan abam chiwiaina of Sba Kushokarada Army Commander Chinahanga Eastern Command General Officer Commanding in Chief Kalitana Gahang Insurgency na Sagazu Northeast abamli Zadraga Hai Kajang Chigowi Alungli Violence Matalagaina Suigana Tequida Abam Kai Kawiaina Armed Forces Special Power Act Kushok Migahaina Kala Violence Suida Kangasakchi Indian Armed Forces we Odgasamanga Aina da Galidana Hangsanga. Maramhi Eastern Army Command Headquarter we Racing Day Gazibli Gahana. Afsba Haida Kale Northeast Apamwi Aina Egchi Quigachi Maramli Kalitana Gahang. Violence Sudamamanda Afspa denotification la Shokmamanra Galachi Local Police na Law and Order maintain Gasawi Dunlila Lera. Afsba Haikasana Kalan Assam Kala Manipur Abam Kai Kawiana Achugum withdraw Sami Gahaina Assam we Abam Kani Wiana Afspa Kushok Mi Kawai Majuk Daleda Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarmana Hanga Ladluida Achuik Madaya Bauping Pakistan, Bangladesh, Afghanistan we non-Muslim minorities pingli Indian citizenship mirada senderna Shokhaira Politicians being we od kasali kakhat tharan ningai mashipai mana critics khalai phaya da MLA Garam Shyamna kathong haira Tamenglong wak Amur Falcon Kareng Madili police na tukui haira Achuwi pau hiling jang haira pau ngana da khalai na chum sai gorle ringapha kala khamahaya zmiksho nga sasirana